5 سالی و جێمە زنتر لە گۆڕی 7 ساڵێن خۆ جوان دبینن تشکی باڵکێشە نووسە لەورە ئەڤژی ئەنجامە لێکۆلینەکە وسایەکۆ لە ئەمریکای چێبیە باشە گەلۆ ئیژا لە تورکیا ڕەوش چەوەیە ئەم ببینن ئەمری مچووە 55 بەلکی بورتێ 55 بورتی ئەسخۆ نورمال دبینم ئەزی ئەدبێت باوێ ڕەبەنێمە هەیە ئەزی خۆ خۆرد دبینم ماکی خۆ یعنی کەس خۆ اختیار نابین هەدوێژم Nizanıngaha Oklahoma'ya Amerika'yı lêkolînek hat kirin. Li gorî lêkolînê piraniya kesên ku 5 salî û jê mezintirin li gorî hevsalên xwe ciwantir dibînin. Ez 7 salî me. Tu xwe çawa bînî? Ez weka 7 salî ez ixtiyar bûme ez xwe dîsa yanî zulqa xwe şeprze nakim. Lê ez li gora înanca me ez ixtiyarim. اختیاری نەخۆشەش بۆ ku herhalde dixwaze ku ji ber wî li bi xortarê digerê mesela. Ji sedî 61 jinan û ji sedî 55 mêran 5 salî û mezintir ji hevsalên xwe biçûktir hîs dikin. Bi tenê ji sedî 6 wan xwe pîr dibînin. Ji sedî 4 wan jî bi hevsalên xwe heman temenî de dibînin. والله اي حالي خوش دبينه اگو پیرکاوی بدلی به اختیاری ورنینا Li gorî lêkolînê kesên ku xwendine û rewşa wan a aborî baş xwe bêtir ciwan dibînin.